Hello guys, my name is Samuel Nyantachi. We Nyantachi TV. My pair and I said my imagine say Brebiano, made updates from the King's Project. Ewo Adakwajachi, Ebebrel. I did Mr. I now share video ya now subscribe to this channel. Eddie mommy. I did so yeah, the be meeting me. I am motivated to bring you updates. The be me kokra enyameya na makwakofa updates e dey free adakwajachi na me dey abrel no ayebo 9 ko honum na said ahokeka amrante and dey adwuma e wo morning gym center na yesi dey ama players no wenu ya enya asam ketwa foundation no so awu ne sa eso eno ade me koto eye foreman and answer contractor na wo ye adwuma na wo dey nsem bebre to dwa chema obi nse so dey gina ho enti omo nsem omo kan ye nyina record ni nyina nyina me pesa me twebe omo na the Okandefa project no won so uti bi wo wasum omo yen koso ne support team no na yen register for Fabu census no na me gidi se ye bo team no so ebenya sika matches ye bo a omo yen ko ne nkonkwohwe na mpanyifo no enya sika mfa mmoa na enye team no omo yen tie contractor no exercise bi wa han na we betime atiki be ese ansem watima wi ni nyina menia yesi yenkwati aduro mu ya no acha de fese ni ya ho ba zo aja inti ni sese mi fancy o phase 2 sese o se so hwa level yi o ma aka bebi o gina yi anyway this portion amu wi amandi we chance abobo nua because of say I was think we ye castle so asani ya pija but a form no entim yie nti they say the be say FBB German concrete ye begu walls no so concrete nice ya pija main building na so once ye nam so aye kuma kwa ye bani na etim nti ye wie ye na ai dey ya castle the whole thing ya so mo dey tap now they are faso by this one put the compact and faso kura na because of say entim ti say the open no e bedru ma bi no utia so na eye kun eno na ya na ma na yesa won say edan bi ho abekwa ko wura mu no utia so na eye kun that means uncompactie enintia na me so me penisa eninti no ye be ya ma nyankopon natural nsu na ato aguso ama na tim yi so at the same time ye betima ye dey ai nti eduru ho no na ya castle na fi bia eko you say any day ti say the okan kwa chi ade efe this canary kana ti say any day ba bibia ko din dia nti after phase 2 no na che say ye nya epeja building ni wie castle wie a ye ko phase 3 no ye hia iron rocks chippings bamboo woods cement sand nti saa ne ma nyina ye nya de a na che say bibia materials na was ya available sa the materials available there ama de wo ye bia wa content sanity nti adwuma de ni nyina wo ye pool ni frame say am say Ghana gas for no so ebeye adwuma bia no so mo di pool be ba ene ye say ne say ade e be pool na free hanom so ata say be pool na de free hanom na eno akọ the other side nti say sa pool section ni nyina na emrantie no ewo sa side na ni nyina beka gym no nti ama gym right big me make say even adwuma circle 001 edesi wo mani so no ye ladable project I was a kotoko na supporters na idea ho shemu it shouldn't be only one circle and so project na the high kakra ne say national wise no yenya to ya banwe ma yenya leadership no nka quickly no I was seeing na o circle bia eboa bi so we project ya o moye ya edifice omuwia ba ye permanent structure for Asante Kotoko sir and sad netian so there was here nyina ye de ho shim at least first project we course America I say starting hard e ma second we betimi 2 bars anu ato betimi we a obi ato kakra dan ne yakuye ni so enunti project eso hani kwa say ye de to circle 001 so o ma ya de so o ma initiate nti meka say yakuye ni mo no minim say
enche bia the next 2-3 months na say your elections no ready we are advocate say seminar whoever wins so we also advise say your money here because kotokwa dey ba ko a boy chi infrastructure dey ba ko bo wo hwe compare we go other clubs in a year there me dey be am ka say ya catch but you blame me dey am ka say you blame your supporters no because stadium cry ma the manager no ko first ka wo hen no mo dey abaye project and to say scare back as no mo ti dey o mo dey hwetim no to nchen na ebi ka and o mo dey other project and to say na ye moa ma na nyesa no project bi o mo ye bia ye na wo say eboa mo mo ti na dey successful no hwe a wo hen ani wo say ye benya sa projects we nyina na team no so anima ye dey abenya adakoja atekwa the plan was say which my mini stadium kakra bi wo ha small matches wo ha ebetimi akono wo ha ni nyina ya ade a ewo se ye hwe adwuma de ye wo bi ye because ekobasa na se building we ye wi a players hia se omo be ko camp wo ba bi because bibia wa ha who see from wa be ye gym who kosra wa koda fence chef for ni ade for bibia wa no player no ra ontimi enko ba bi no akoye you say 001 say monne mo zakati su nyina ma trainer so no nyina yemfe ho nhyem short code no yes star 920*99#. Yam register kese ni enye nipa be 1 million and above. Abosomi obia betua 1 cedi, 2 cedis, 3 cedis to pay 100 cedis. Yenye sika management betimi aboa aye team no club be. We shouldn't expect to say one person go be tam no bottom sika dey abesa project we nyina dey amaye. Never oye kra na obepese ye betua ka. Sa so na sponsors omuhu de yaya na omuso so eye omakono ama omuso disca ye de abeship nti emre du se ye nyina ye beboa na yetimi aboa kotokwa nya no basic infrastructure sa club bia aba no no so behwa because adekoja achi make sembe ye chairman keke sapan breso na start we still no yetimi aka se enye nu ba bia and there was in I money ya adihia die na ye boa mani enti aja da wasin so eduma pa wo ye because we must form myself form na o start project what is some challenges be na challenges because my face challenges be na me boa say bibia me hia bia no eba ema eduma ne ekonte wa uli eni omo ntwe mo eni ono de o ye bia o pese o hu de o ye ntia no de eno metima kasa nye challenges se bia unya material o de be ye aduma eni ade a ena mi ankasa nso na ankasa no apart from say me ye aduma na ankasa me san ye kotokuni ankasa so ati ye ni ye sa intini mi ni me ye aduma no na ye successful ni bibia mi din aka ho legacy contractor we na ema me so ati ase because me ye kotokuni ye wo me to kotokuni so ati ase ye yenkola obeko stadium be ba na ya hwew it's still obeko what you say enti enu na chese what say yen supporting you dey hu shim say na be ya because your supporters will be our skills are odeboa enti say yen boa materials ono so kra e ba sikasema on ha no bebre if the materials are there and yen so yen fa ye do legacy ma wa within down forever no chese supporters yen nyina yen fa ye nimra so na yen pe kwan ye be fa so ye be boa ama project na abe ni kwa say break bi abam na ebe so break bi ma ye na ya manaba because one day we ready say obeye achema say support be na mo dey support we say break bi bam nya that dey dina mo so nti mo so dey na mo ya fa who see that say ya that can say it's about materials workers need the or the labor no ho ni nyina ne say ye be providing materials that we here bia enu nti na me advocate say project no me nya mo enipa ba ko mienu bi so ye nyina ye mfe ye ho nhyem na emmoa wo ye supporter na wo hwe ye ne ye wo ha wo ti so obi a me donate 100 bags of cement me donate 2 trips of obi a betimi abe support so na at least
almost so my cost kɛseɛ paa especially Iron Rocks. okay me share ne kɛseɛ but me wura mu me hu sɛ so paa it's a big project here Iron Rocks. support Iron 16, 12, 10. ka kɛseɛ chickens. make us say yɛmmoa because challenge is there obinya na yɛ nneɛma na nya and that is what I see I hope it can and the better the was it can abusuafo ahanum na contractor no a wɔyɛ kɔtɔkɔ ultramodern gym center no ɛne chairman obensekere ɛde wɔn no asɛm esiye ɛno nti no kakra me so metimi twae ɛna ɛtoa so no patch subscribe to this channel nyame inshallah.